Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Khasi Author Society Shenat Nongston haka pratrek uyayong arajar penriu kala pelong ya ka jelang pensyai pajba halor ka jingdawa ban pelong Ktien sorkar lani official language ya ka Ktien Khasi hapo ke jala Meghalaya. Haka jelang kepala Longha Market Complex New Nongston la sakhi lang dekit khod bat ki nongyelam ka Khasi Author Society sengkemi ki khana school ki sengbhalang ki reurang ba bat kiwei u Dr. DRL Nonglait habakren hakani jelang ulaong lada ka Ktien English ka yailong sa ka Ktien sorkar onnang jelai hakitanat sorkar da ki nongtrei ke bamdei Khasi bat ki babun ki tanat sorkar kim khen snap satya ya ka Ktien Khasi namar ba ka dei tang ka Ktien banrap ula ongru bala dei ban Pynïap no ya ka Ktien Nongwei ha ka beidei bat ka trikam parari bat hala yeng Lajong bat ban pendon kam ben da ka Ktien Khasi Wai kini kinomeran di mga kuwa ban kren na kare kupor kapag Khasi Author Society gayay kapanin ko nga kalau ban penpau ya kajing perang bat kajing anut jong kipat ba lari kapag yung kata ke sentiments hakmat jong ke sorkar India lingba ke sorkar jela kata kajing perang lari ke sorkar jela sisa ke perang sisa ban penrung ya kajing Khasi ya keren ke perang de kajing penlong ya Ktien Khasi itu Ktien sorkar ketika wei di kajing perang kajing anut jong kipat ba Kebarbat ban itu ya kacilang terpang lagi kata ka identity jo kajak kriu lingba Ktien hakmat jo bertai badai kali kai ka bangi putana ka por ka bangyong haba im ka Ktien im kajak kriu berkamalai ladangyo lada Ktien Khasi jo ni lapelong Ktien sorkar ke sadar sibut kicing mentoi Ktien kita dah nampak kejemit kepala kita lama Ktien sorkar lagi jelas beber jomki kong ke Asam harusnya terkait sama Nongwei ke sorkar Asam ke seluruh bagat Ktien Bengali ke Lajong telep ya ke jelas Asam kong ke Haba ke Ktien Asam ke don ke jima namar kajing pun kinong song Bengali kalau anda ya ka Asam language kat kandai spa 100 pau taan Ïadei bat kajing penlong Ktien sorkar ya ka Semis harga Senem kat kandai spa 100 pau bat la ai ya hukum babaro ki district hapo jong ke jela Asam nado ke Senem kat kandai spa 100 pau hakikam sorkar baro kikam office baro kijing penbenaran notification baro dei ban Pynïap dola ni pelengkam dekat kina Semis agak ukur ki rangba Khasi ki bei jingai jelas dan ban leki ban yo no la ka jong ka jela kim simla ban yo ya ka jela Khasi lani Khasi jantia lani nyotra bat kila hab ban yesno bat ki paiba garo banyo ya ke jela Meghalaya wat langin pat yo la ke jong ke jela hadu minta namar mirangdan bat ki garo ka Meghalaya ke kentut ye ki ar jat ki jat penreu Khasi bat garo lani nyokrep bat garo nilayo ya ke jela Meghalaya hagas nem hakhlai spa nyau thoa hamrai ke bal lengo kalong ba ki nongyelam jongi ki la kletno ban pelong ya ke Ktien Khasi ke Ktien sorkar habaliyo ya ke jela kidang pelong ya ke Ktien English ke Ktien sorkar kamar ke Ktien Traikam haki department ki tanat sorkar bat haka Ïadei ki department sorkar bat ki paiba kani kala penang ya ka jad benriu bandon haka jingma kawat raw
hatu kata-kata. Lada Ktien English kaya bangsa Ktien sorkar hangi enang yai jelai haki tenat sorkar daki Nongwei ki Bombay ki Khasi ki babon ki department sorkar kim kan snap satia ya Ktien Khasi kani kalam ka jingsisha ki department sorkar kim da khen kim da nyokor ya Ktien Khasi namar kadai tang Ktien benrap Pynïap Pynïap kim tho sithi da Khasi tang la ki kam ya ka jing kersan jong ki pajba ye ki no ki program jama sarkar lambda kumta kim tho be da Ktien Nongwei Ktien English mi ki sithi na des council ro Chaus im jam ka hima Khasi kalau balong usim nong stone usim moyang usim ramrai usim nong smung Ktien makren ukirot sing Ktien Khasi Ktien makren ukian nangba hato kamyam remmo Ktien Khasi Ktien makren uwiklif sim usim khna jong kahima nong handai Ïadei ban Pynïap no ya Ktien Nongwei haki jing terikam kibadai parani halasnong haleri Lajong ngamong bamban kam ya Ktien Nongwei kat nang kambuan ki Ktien kabhayani hanrei halayeng Lajong halari Lajong niran kambe ban penangkan ya Ktien Khasi Ktien Lajong Baro ki competitive exam kijing yakun exam yokam baro ki day da Ktien English kani kadai namar kajing bam simkhia jang kawai ka sarkar hadin jang kawai pat ka sarkar kalba ki wai pat ki jagan riu ki yale IAS IPS ki yale da Ktien Lajong hai UPSC exam nangka menta don kimong ba mi shu ki Khasi ki ba pas IAS ki ba pas IPS kumno ki Khasi kin sala banyakun da Ktien Nongwei bat ki do ki ba tho da Ktien Lajong